ni nama aba amabu ayinye zabu atsanyema bu tutishina ro minekwa sundama seshi sejite swama jikwanya Orthodox Church bema Orthodox ku sojude ro soduyile Orthodox ku sote Eastern Orthodox Church ngai mi belo Budo Orthodox ku so bema ema mingalo gumali matsu iwate Orthodox Catholic Church ngai mi belo bemsemanya ijiwu ngama Catholic ku so bema ema mingalo tuma ku so nya ku so amyane kwa nabanyi sozamye gulima ku so ngalo ni hawa be ni ha chu tsuwa ni kucha ko joma ku so timangalo ku so timane kwanya jisu teroli jama manga chiche mekwa tipadali chiche lepe kwa ku so de jitya mangalo kuli ngai mi kwai tema ekukwa local bishops synods bema tipadabu ajibama zupo bema jwalo iwa nekwa Central Doctrina bema ajisutini dewa chundama chuju jiju majo Central Governor Authority bema ngemi majo bemsamanya tega kwa jodi jama bema majo guli ngemi iwa nekwa jityamanya Constantinople lopu kwa ewu tudama kuso bitili iwa nye jityamangalo nyinyi Constantinople bemanya Turkey kwa Istanbul bema lopungalo guti kukwanya Orthodox ku so ne kwama iduriso guti kukwa tiamangalo guli ngemi inya ajide jinama jiwanya majo timnuli kwama tipadabo aji ne kwa iduriso adingalo nyenye iwa aji so iduriso nya Constantinople lopekwa cho Bartholomew halo mienye bunyenya Orthodox bunya Russia mekwa mienye tialo iwa wakwama lipinya Byzantine bema Byzantibu wakfu lipikwa bi kwama bi Western Buddha de chukama wakfu lipikwa bi kwama jude zamangalo Tomaku so jityamanya toma Orthodox ku so de tsunya spa Yesu ngalo bitili jityalo ewu tu lamanya si shema bema spa Yesu hitu Roma Emperor bema Roma watibu jitu kwa cho ewu tu langa bitili jityalo Tomaku so ne kwa bi halyama ku so nya o believers bema titu cho ha bi titu shi ha ni ku cha kwa halyama ku so thima kumalima tsu true orthodoxy bema titu han tsukote halyama ku so thima tilijobu Tomaku sode chonyanya Nicene Constantinopolitan Creed bema Nicene Creed bema Nicene lopekwa gwajwe hama tsudubu jini te Catholic buzama libetili zutyama ngabu guma libetili ku so ne kwanya One Holy Catholic Apostolic Church bema ku so nya thima nga edu thima kwa nga sishama nga Catholic bema mokodu so nga ta pole semama ku so guma lima tsudubu ne kwa be shilama ku so bi tlijitya mangalo tomaku so nekwa 7 major sacraments bema range dama shima bema sacramento shima te zutya mangalo sacramento shima bema nya shite benga benya thinya ko de titama nya haselugama sanya papa be chulete spa Yesu shi hwa phulama linya suyatama mwanya nasu phesute misuli migama chonya tipajiwa shinya nimala su ma tumanya renchingalo bijityama kusonghalo gumale matsu Orthodox kusonya malite god bearer bema usate hotela so usate melasu bitilijitya suni phukayitya mangalo malite phukayama wakwama ngai me akhiyama kusonga banga edi thitu ngwatsli ku kwachi Catholic ku zo chwabi Orthodox ku sobunya thewa athengai me thili tyama jobu Orthodox ku so kulimanya Byzantine watibu jama ji gumalimas Ottoman bema watibu jama ji kwa Roma watibu li sal huduma yi telikalima wunyane ku so thema teli phelew shi ngabanga chichi benya Catholic ku so bi Orthodox nya thema de ngalo jini mawale ho shawa miele ho sne halyama ku so manga mede jisu watibu spabu masale ho mawale ho makwabi ku so nyi ma teli phelew shi
nga banga ni orthodox khu so mye ni tia manya Europa te chude so go budo te chude so ko amya tia bu kumale ma san Europa go te chu kwa ngai me amya tia bu kumale bi Cyprus Georgia kwa ngai me orthodox khu so amya dele tia bu Serbia Russia Turkey Africa me kwa ngai me amya dele tia ma nga banga temanya orthodox khu so cha mi nga lo lai bi she gu du le